Salibonani sizwe sakithi. Mina igama ngumlungisi waKwaNdlovu ngokuzalwa nasesigabeni saseMaphisa endaweni yakoBit. Mina ngumlandeli welimi lwesiNdebele engaliqala ulithanda nasesikolweni from primary. IsiNdebele ngisithanda kakhulu ukuthi sivuselela isizwe sakithi sibezazi ukuthi singabantu ababuya kuphi siyaphi. And lezi ngwalo engizithengayo ngizithenga kuBhuti Mathambo. Ngibonga kakhulu ngokuthi asilethele zona endaweni yaseGoli ngoba thina abanye kuba nzima ukuthi masifika ngale ezweni lokuzalwa sizithole. And mina lezi ngwalo ngokuzigcina kwami ngenzela ukuthi lekusasa labantu abami umntana nami ngumfana ngizambekela zona ukuthi mayikhula azifunde abewazi ukuthi isizwe sakithi sibuya kuphi njalo siyaphi. Mina engizithanda kakhulu yilezi ezikhuluma ngempi yombangazwe kakhulu ngokubona ngiphethe lezi umzila kalandelwa laleli thingezwa ngomumo welizwe. Lezi ngalo ngazifunda ngisakhula sasemncane. Zangenza ngabakwazi kahle ukuthi ilizwe laseZimbabwe libuya kuphi njalo liyaphi ngehistory yempi yombangazwe. So engithanda ukuthi abantu abami labo bebekwazi mabekhula. Ngakho ngigqugquzela bonke nje abantu baseSindebeleni abesizwe sikaMthakazi ukuthi asizithengeni lezi ngalo kakhulu sibekwazi lapho sibuya khona sibekwazi lapho siya khona ukuze noma usithola umuntu okuphikisayo kodwa ubelazi indlela zokuthi umphikisa kanjani ngolwazi oyabe usulitholile lapha kakhulu ezingwaleni lezi. Ngiyabonga kakhulu.